Tabipun. Nyepo kayu kelutum, pakai sadian bija. Assalamualaikum, sikam numpang nyuara. Assalamualaikum, sikam numpang nyuara. Tengis pai aja bagian, ya mula ku bicara, mulawat perpisahan, radu sampai waktuna, mulawat perpisahan, radu sampai waktuna. Kam kenal radu beni, radu sakapu jama, ganta tu go purna bakti, lain uncu cerita, ganta tu go purna bakti, lain uncu cerita. Lu waktu mata rasa, nugo di masa purna, lain ki uleni tua, kintu bela tugasna, lain ki uleni tua, kintu bela tugasna. Ducako kata selamat, jama sunyin purna bakti, selamat beristirahat, tetap lancar rezeki ini. Selamat beristirahat, tetap lancar rezeki ini. Kamdangki saling lupa, ajo guai catatan, kalau ram sehat juga, sehat dale merawan, kalau ram sehat juga, sehat dale merawan. Jama guru purna bakti, belama satu tugas ni, kadulah mon ilmu ni, laju mit siswa siswi, kadulah mon ilmu ni, laju mit siswa siswi. Lampung Barat hebat, berbudaya dale sehat, Bapak PJ terhormat, kekalau merawan dale sehat, Bapak PJ terhormat, kekalau merawan dale
pejabat masalah pilih dalam ibu pengalaman Bapak gadis terpilih jadi gadis pendidikan Bapak gadis terpilih jadi gadis pendidikan. Kalau tiga nih kelancaran selama jadi kepala dinas ngeraih kesuksesan dilom ngejalani tugas ngeraih kesuksesan dilom ngejalani tugas. Api saidung gak mija inju basung di jagung tarupai antai ija lain kali disambung tarupai antai ija lain kali disambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.